Ebusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesunsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem enonchi enene me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edi from how ene mamane ene omatiti mu enonchi onyankopon enam ne so edi a new spiritual science technology edi ababontin aye freno aye castoplanto technologies beba chawo hwe prophet Dr. Abennego owo insam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities. Ahaye Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yede kunda papa nkwane yedele. Se ope ekunda papa abla Isaac Nana Obiri Yeboah Enterprise. Yawa kunje bia wa ha kunje bia ope bia. Egypt ekunda, Germany ekunda, Italy ekunda, ekunda bia de bia onim se ekunda papa no e na Isaac Nana Obiri Yeboah odele with. Ofia kunje amisimu. Na wangasa ofia kunje la we Egypt enye China de ni. Eye Egypt akunda. We share bia no class de bia nete e bia papa every Egypt a de aba we ye de ma etufo bo ekunja bia ope wasase ni so na obiri ye bo anko na betima mo China ekunja pe na ye ni bi but ekunja bia country bia ekunja ope no ye de wo se bla na be challenge yen na be bi say ekunja ope say ye ntumi enya ma wa bla Agradaa na obiri ye bo enterprise e wa be kan free pipe junction ho na usane first round second round no Agradaa na Obiri Yeboah Furniture Enterprise ewo ho. Se o pese oni na Obiri Yeboah dinkita ho bia. Fre 0558 782268. Ana se 0277. Tie no mani hi 0277 469933. Ekunje bia o pe no. Agradaa na Obiri Yeboah no tunchia. Se o pe kunja we enene mpa seka. No man no fre no man Agradaa na Obiri Yeboah be ma we kunja we enene mpa. Ekunje bia wa ha bia o pe enene mpa seka. Nana Isaac Obiri Yeboah nkwane betumi ama obi ewo Ghana. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. We say a ban equipment apapa. A church for our quadruple ewadisium. Any air conditioned room there. The ban media launch, advertising, camera handling, and marketing there. And then location in our Agradaa Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati di Theophilus Anani so the best media school in Ghana there. Akawa shonko enkoma wa wohwe mesabre e wo too much GH so nyamisha mo seda ne damunya ebre eje edwa etinsema ye de eba ebebesomo e wo ye fidie kase yi so na ebusuafo over the week no emu no de ne sambudo na ena ebobo ede eba ye bebeto yapno so na se de munim no ye mame evangelist mama part one eye nikunu ayo so for do planting issues ebeba ede eba ye namso ema just wo bebeka ensem ede fa wo mo spiritual father ye papa Joseph kire eho say ayese papa no age eye nikunu akenten eye so no krampo na wo pese wo ma wade no enguo ekeka ensem dodo na ede efa ho na no memenda ede na just edu twam kra wo ba bonti na just wo din sem betu dwa na ye said ye maybe no timi ehwe wo mukuru no maybe no timi bebeje no kamia papa yese papa no waje eye nukuru na sabi opese wo mfa no to wo mu to emfa engum na just gaze mi ye bia ho esem na allegations aye ma me ede eto ye papa Joseph kire esom na said ye ensem no ebobo ede eba ye eno nam so much say empanifo na say asofo binum a wo mka bia ye wo mo do wo ma no to nsem mu say adabi ye ma me kamia papa yese wo do de ko eye de hodomu enu ti won hwe na won twitwa eye ne nsem so sanse papa obi ono a watimi abo wosuo ama wo evangelist a wodi eye wuduma ede ba ne sen ne ne wutimi ba bonten ebeke kasa ensem we bi ede efa eye no mu ni nyina emu no ye ma me kire ma wono de o pesa won kama no o pesa won twambo na twambo no na emu memetu no fo afutuo de won fa na sanse
same way na just waka ede my papa prophet Kumchacha ebra omkoko pie mu ewo Monaguchi e show so oni sinikash ne nkofo bi omkotena se e kasa yem na sa same way na so ama wodi nsem bi so aba betu eye edwa na eno enkoko dan chen no yeah Manasseh the world changer ono so aba bonten aba brobo nsem bi eso e da fa Reverend Kwakubo for ehu efa na asore dan a woton na japade bi a wanya a wotonton eni ebiemu ezo so no yeah papa keke sapon ai chi a wa de wako issue nsem bi e police station a wo mo ehwehwe yeah Reverend Obofo ache no na so ama wo de no ho aka eye enwura na jese wa body na nya kwakire eye amanone na wane na yire ne ma ewo wono no eho ensam so na busia ye bedomo esuko aye baba chama wuntumi ne afia hwo so issues no di nyina no ya body bedeyi enko ade na jese ye betwe ne srem ene abasa na yengotie ensam a ye mame evangelist mama party wodi atudwa efa eye prophet Kumchacha ensam a okokotena ye TV so eka ya ohu ne se wono de nani anje ehu to ohu ne se ye papa no so obeka na won kama no se won kama no so na obetwa bo na won twa mo na emu mafutuo de wono onkrofo wo telephone no wo mo frɛ no telephone no wo mo frɛ no e wo ne cell phone so enye social media so e na wo mo e frɛ no yegotie emfa embra ne ba ye beto aso odeni mi kunu onchechere no ono no osole obetena na asole dem ho asole dem ho so obetena ho a ose ompam no because e ho ye church. And you know, let's forget about it. For me to concentrate my ministry and for him to follow so fortunate. As simple as ABCD. As simple as ABCD. Because somebody buy no and penny for the actually. Papa this one no from the day or day ni no and no jan pine so wonko. Onini ni sheye. Mi kuru na soli oba na soli dem. Asoli so no obi ba ye mpamo. By papa no so mimi woni so won ka no kore because mimi di mi kuru nyina ba nanim so onya ya kwan wa anye but enne ye boni jano na ni wu ananim gu ase no enne de o say won sisi mi kunu na ye mi kuru na sole a obetena na sole dem ntimi yo mum ye no nyina no me mfa wo mo ho enye mi he de bia ya ko o kire ne ho a na otwen ene ye boni trumu jano waso wonso mi kunu mu on de otena sole dem mi kunu so ba ompam no eti wo kunu ne pe ene oso obedi obi achi woni na achi for the rest of the life asi kasa ade ami chi no obi oye hipo na order for said ye mame wodi ne nsem no atu edwa no eno no na do na e ka say na se won krofo wo mu etufu emponie na da ne da wo ba bonten e de nsem bi sei ebebeto eye apa eso anasa utimi de eye wa wale sem ne hu nsem bi etimi wa to bonten ene ka woni krofo wo mu tufu dia ene ka eden na wo ebeye abusuafo ensem we odi for Kumchacha e wa hanu mai chese ye no ebedo eye emu esuko na chese yaje ono susu na dwentre e dia fa ensem no se de e ko no e ho enoma ya mami abeka dia fa nikunu na chese wakoya sofo na akoya sofo e ho ensem so na ya mami di to abontin sen e na wo fa no esi ever odi for me ma wo akwaba mejo so apomote sen boko na wo so ye da osoro ase mami nchia wa hwefo no nyamfo a hwe ye beka se muni wa yini wo Agradaa nshira obia na nyame mo bia nkwatenten na ahoden na obia momoden se obehye video no so e de amaye e wo ye kasem ya da mase bebre pa nyame nshira odi for mo ayefe me pa cho me das de o sisi kama fa me pa cho me na me sisi o ene wa ya de o sisi o fine me das na odi for ye mame evangelist mama part nen some de ababato eye abonten yi efa oni nukunu issue ne spiritual father issue a just na so ma won some of the babato edwa kwampo won ka say so wo be kama na fine won kama no so fine na emu won wo futo ne de wate pa den so won fa say wo tu obi fu na obi de sa eye response bi say emma wa say na wo be fa me da se medical echi adeda the menko straight okay won say if we are saying yes baby we grind pe and odini fufu isi and ade bia me ka say me so Kumchacha
mentan ubia wo fomwa Okay. ba ya asem ba metan asem Okay. ena me ubia baby anokore me say nyame sure nyame de ama me ntino so for Kumchacha okay Psalm 111 verse 10 Psalm 111 verse 10 o sin yan sen viti as any nyame sure Okay. enti nyame sure urade de ama me ntino da bia me kasa we ye me ma me ba ye papa bakora na ya bone a na nya meka Okay. ana wo ya de ye pa so a me ba be presu me ma kase before e social media ne ade nyina no sabe dia wonne maame part evangelist Patricia maame Agradaa dia wonne no enya adwen won ne bibi mu mpo no se bibi ba na se bia adem na abana na se na aba se maame part no edi bi mo a sof Kumchacha minye nyaachom Okay. me condemn no Okay. me condemn ne da ebi nsi a good judge that me can say me say I say Reverend Doctor Isaac Usubempa papa me obia unse one ye maame part and I ye maame part na first ye maame no ko no wakọ na so le parada. Yes, that I know come. Thank you. Ah, come no. Yeah. Issue nkiti bi asole aba. By mekane natural say. Sofu Usubempa. Me wono beye mi enu mi ensa. Enye se mi be wi ase o. Ene na wono mi enu ana mi ensa. Me wono beye mi enu mi ensa. Tambiano tama mami esakra foforo kora so be kaya me ametiwe pa me ko radio sukura ma mi twabo mami no Okay. e wo kwan bebre so e wo ne sakra ye ho Okay. by Reverend Doctor Isaac Usubempa kora be kan say mami na sakra ye jam na on nye nyame ye djuma. Okay. That is what you say. Reverend Doctor Isaac Usubempa you be a or good heart. Ewa koma fita ukuta koma pa. Because I can't cry na ye boni ja. Ana me Kumchacha me nyenya choma na me kan. Okay. Ana me po ma me ja. By Reverend Doctor Isaac Usubempa ali afi say na bi ama me na kora ni wo problem no. Na ye fi say bi obeba be kan sem say. And obeba be support mu. Ano obeba be kan sem say. My name is Sakurai by Reverend Doctor Isaac Usubempa. Amen. Yes, I'm that. Debbie Amekase. Debbie Reverend Doctor Nakumano Ewodo Ebinyame. Okay. However, What do you for? it's a minute to one. Minimum any problem. And your social media and some bar. Yet, Okay. Sabiti we obi di bibi ba to maame ne so a na saade no ode aba to maame ne so na nya meba out abe ye interview ni bi akasa asem we ya wode to maame ne so de ente saa ada we so de ente saa da bi a wujira bibi mfrinfra na we ye medo manya eye Okay. e me yo usu e no wo ban. So I can say, yes, I am Mania. So what was it? Me 24 and I'm what? I was saying what to for none so foot on the ya offer. And say, ya call Mona show so. Ebia, minimum dear Sabia, or tear show in our be ya. Okay. Minimum dear. Okay. Ebi swa, na mame. But enya adagye anti ye nyina nkwa wiye ya kora na ye social media ina ye paso mo no eto da bia ade no ye nya kotere ne ye tie ni nyina ana to da bi so ana wo ya ade bi na bibia ba koro so nti utie kakra
we are no able to aso no asiyeti it's good so beti ni na akwa wi here eye yakọ mo na show so no asama me kura me de ba ni say once someone just blessing issue no every bia etwem no address any ni kunya problem da bia ka sa awade mu nsem no aje obi a won ko obi da and the wouldn't say it here. So I'm quite one year da. Yada wouldn't say ya one year moon seventy about what could be da. So Kumchacha. My cat was out one year moon seven banner can. Nipper be I know what was. And send the brave one year. I know be any yes, I want you be any be a seer. A year 100% that. I am perfect that. I want you be a major things kitty womb. 18 years to be asano. Medana say yes one wale. Yes to be asano wale ya. Kaokoshia something you be. Medase. I may be a camera for bar so. I'm a yes ministry. I say I'm a yes when your problem. Our dear Musa, we are to make Yana because will be our dear issue bar. Yamin Pessamacum, and a yamin pentum one time. A yen say, baby, Agradaa one don't Proverbs 18:22 said you when you're in when you're a part. Who could them one? A Musa dos. 80 dress as somebody by here, a chum said, I'm near my man. Now, what a tender TV. And say, and somebody in a course by I don't know, I say a pass. Santa Crame, yes, was sending my me Agradaa. Now, why be evangelist? No, me, you never be evangelist. It was train and drink and not drink. And at Yaquada. It's in one that sure the son of a crime can say. Sadia way, ya my part. Any the Kuako on our demon. Joyce, Sabe, Joyce, ya money din. Ocean Joyce video no be ya. Joyce, ya money din. But I want someone who go school no. Ya mo be this year direct and indirect. So that's it. And I want say, so we tree ya Kenya. Na be ban will be kind. Ya no dear what them. And the award camera. And to make what I can was so and so sad. Simon Joyce, ya come on, make us okay. I'll be yourself a video by your 2 minutes spare. Now the Abagia told you, and was you say, Simon Joyce, ya, and your big opinion. Okay. By Mimi Cassama Grace. Okay. Cassama, by the chairman. Okay, and on a man who say, "Dear, will come a year Joyce." David, the American want to may say, that can make one make say, say, I'm in Joyce, bless you. Come in by you say video. Okay, because every video I dress may and fast will be in this. So I say, I don't know yeah, maybe myself as well. Okay, because sorry. Once a book and say, I'm warning you on Kawa, or in the central. Sabe, when you depend your program, and I'm Joyce and soon you'll be at or Pekka Sabe to say, Yam said, yes, and make rather castle the Abudia. Joyce enters her. Okay, and it can be a I dear to my year pass, and I saw my pass. That can Joyce and then we here say, Joyce about your video. That Joyce, I hear say. Your man is champagne. Your man is champagne. I will be out to a sorry that I can't win. Will be out to a sword that I can't win. So I say, now I can't say someone. So I say, sorry. I had 100% to say Joyce, I'm on it. Yeah. Joyce, I'm on it. But once I sent you full quotation, it is when Chichamo do say, a kutia, any mura. It's a told everyone who kutia. I hear put the other baby our nefa. Nipa to make a social. Now yes, baby. I will make us a Joyce and so on. Say beef, Joyce one yard. Joyce here come
Moka say yeah and one no come Joyce yedi Joyce buade Joyce brother wonse nti ye de na wo de ne hu kokko shem enti na me so me kan wo mo na show ne so say say ya me de Joyce ya kama me ye ya me be ye ba won say ebia na ma me Agradaa na wantie nsem na me kan ye ni nyina kosi ye na bia wantie me bitufua bituma benkum na batuma manifa me gire frifri sadi ensuo ye nsa mo bi aye so of Kumchacha me de no etin sabe abia na watie half we no say mafutuo what's but on fire every day any problem say dabi free na ko na asem ba wo beka ana won ka bi oh social media say see enya so kasa no de no sabio ye nyina ye kasa o social media ye chirage ye nia ma me part say asem bi ba o to be chira na dwen o chira na dwen me boa sa pepepe sa o chira na dwen chira ni pa na wafa opa onfa sa na me so of Kumchacha me tiwe sa me ba na ye show na fa wo bi nwa na me chira ma dwen ya me pa onfa me onpa onfa sa me say nyansa ni ba ku fu tinim me dia ma chira ma dwen ba ni pa na wafa say Yesu Kristo kora be biase no o kasa o se di o waso wontie Yesu se wan forso obi ano forso ye di o waso ntie etia de kire ya de na odifo ye hwe ye ekwan a ye mame de ye ohun kasa ne kunu ene spiritual father ebebeto abonten eka ye ehun ensem a ebinom krampo eka ne se asori dan krampo ne yento enzi wono mo se me tato wono na me sakra me de ye adwuma ono mo ebe ya adwen wo sa pan no eso wo hwa on say mame na be chire mu say na so dan no so oto amani ni kun na na sa pepepe na wo so oto amani kun no ena oto amani kun ana di kun na so oto amani so na ne be ma no edi Joseph chile echi ene na say o ya me dan na epa ana esiwo that is something my men na de kasa aba no na ne kasa ni tell say wo no ni vision say wo to amani kun okay Santa na wo ko nyina na bi ko so ye sofo na ni ku eye nyanjuma e na no so kom no na ye pese ye ntia say asori dan ye to eso because in kenim say ka asori dan de ye kakra de ye de esi enti so obi esi a nyame dan no ye timi ko to sa ama ni ye de wo mo say o se fi aka ye wo kwatina mu de anka kenim say e fine obi timi to dan na wa si na wa kwakoti de wo mo say sabe emperor di asa sa ene de wo to ma so dan ni mo no ene sisi ye bi sa question okay ene de auto okay dabi sa de auto de wo na wo de wa de na auto ana wo de wa de se de wo de na de ni benkum ase de nje ene sabe wo no di ni sika e mo officer me wo ni sika asase bi 2 plot and 3 plot ena ho na so de nsi so na me mu asase na me pe na to asase na ma me na se aso de ni na abeto aka wo ma me okay I want you to be able to Dabi, I want me to be able to okay Sabi, say your tongue dining mono. And the your baby said, you bet you son, the pot tie. The tongue, sorry, dine. The tongue, so dying. Okay. By a what year? Problem, you. What the problem, you. I just sorry that you bet me at home, I will be there here, Juma, and I don't understand me. Me be say mentia say no adan no nipa na woton ye no problem there by say ya ma me ato na ni kundi ye nyam dwuma de nkamfo so bi eni what na woton wa de ye no waton sabi me tiwe Kumchacha me tiwe me ye de na makwaton ma so dan untimi koton me tompo enye se me ntumi okay aso dan me tompo na me ntumi enti sa question we no ye woton dan no eni enfama no ena da bi obetumi ye yi am oh okay na ye share ensem a ye mame e de beto abonti an ye nche ye bia wa ba be chire mu ese
apostle for etimi akakopie mu wo ye papa Joseph kire ho no mu agese wo mo ekoye no papa ni kire mu a wo no bra wo de ni kunu na wo hira no se and wo timi ko ne wo ni kunu na na enye na agin se obe free eye ne na yase na so de dan so de wonya bie pon no se kwasi ada wo so na wo bi bebewure ma wontimi ka se mpa cho ma me ana papa ko na wo yire empne so ana se ye ma me ko na wo kunu enye den empne eye eso ye ma me hu ne se ebra issue yi ba ye ya je se aposifo abamu na papa no eyi eye ni kunu no ede ama because pray do na wo ma ko pie mo papa na ni mu a wo ma hwe ni mu kwan san ka papa no ebegya to mu se wo begya eye ni kunu kwan so so nya de se papa na eja na so ebra aposifo ebe mu no papa ni kire mu na je se wo gya ni kunu kwan dada na emu papa na enye na adwen se obekom eba na asofudie mu a mutimi twa ebrede mama mo se so for we mi di na chifo bi 10 years 15 years sa brede nso ya me free ni na ya se e wo ho mo sa awofedi wo no se dia papa na ye good wo no ubi sami ameka okay na baby a anko yi ana se ebe ye bad nso ubi sami ameka okay what said you wo say leadership ani asofudie no ene obi a no tumi ye leader eme ye yitie asa wade owe ye mature ene wale ene obi akeke ene wale mature people ene wale who say ya papa mensa otabe our prophet bi say prophet ni nyame sa wale suturu machi nyame sa ya fa the prophet ano okay what ni dinda matini dinda our adentawo baby prophet ano ene ya papa mensa otabe la nante mo na be 37 to 38 years awo da so ne na sa wani na be so kwatena so okay onye na be so kwatena so because authority no any leadership no eno so ye calling when you say calling na ya wa be say me ye so for me to me preach eti me kwa akote asole ya wo boa me ni madwuma ni me ni masofo be bro wa wo so obi na ase na wa pray na wo me kwate me ho bebre ko sia no nsia bebre to me ko kwa ko wu okay so da say ana bebre to me ko nyama ne ye eto da bi awe tawa Yesu Kristo mu afunu mu na wa tena na so no Bible say enkrofo de entoma eye den so for my nyame snap ana afunu mu ne ye den enante so ema won ye wosia na Yesu river say ya bonin kuma ana obetwe man ka obi afa ne ntoma esewo na Yesu na no te aboa no so nti na ema won de ntoma ne ye den esewo na monyam ne da Yesu na monyam no eda so eto da bia wo ye sofo na usha wo se sofo pani bi ase na wa de se me ye prayer tower leader mi suya sofodie bitimi bompa ye mo obi tsehwe bitimi bompa ye deliver obi kakara me kwate man sore ya wo eto le bi asa sofo pani ne na asenti no na anointing no ye adwuma anya me eti sofo pani ni protection abo by protect e shawo so sa free ne na ase kwa na wo fra dom na ase ana ye to su mi no awove beautiful ye to su mi no America aso mami mo papa we di ansa na maba ya papa Jamesa so ati ni dinda owa ya papa Dan Williams so wani ya papa Dan Williams anante be 40 years if you di anan 40 until on kote na so o se ya papa na se ya o pe bia so da ya no ne sakre it was shawo amokase ana to da bia sa wo hye so fu pani bia se so a na sa wo pesa wo kote wa so ya na wo kwa ya ma master ni ehirayen abresiyen hwe ai se adumasu ya so wo ye baba sa wo ye tailor wo ye hairdresser sa wo ye makeup ni ya be dia ben na wo ye fitani na wo sha wo master ase na wo master ambresi wo ehiraw na ye wan se me mu adwuma na kakra nti me kote me ho akwa ye adwuma wo ban 20 years na de wote ana wote ese nim sen kanya minhira ne mu nipa yo defo
Esa wo ma se ni shira. Oh, okay. Sa ya no we no. So can prophecy. O can prophecy 18 to 21. Bible so wo ne nkwa wata chere man sem. Yeah. And James chapter 3 verse 10. Bible say no ye di shira no. Emu na no me ye pie free ba. O kono. Boss na odi de chi no. Edi asem na o ka fa. Okay. Ah. Edi adwen na wo dwen fa wa di asem. So be na no shira wa. Eye shira no. So be na no do me wa. Eye no me ma. Etu ni obi na wo so obi ase. Eju mesuye bia. Na pesa wo pon wo mo. One said that and nitie bebere baba ebi ase ntino. Wo bi to be suye dwuma sa be 5 years. That wo be pon no. I wo be to ya be bia 5,000. Ana 10,000. Okay. Na wato ko kunni amane ma kawo. Na ne masa adie ntino. Be ka bo so me anu wa sheda. Akoso trouble. Okay. Ana program. Na ne masa ni buofu. No ne master na your program. That is a free walk on the human one day. On maybe you or the ateno. And you are under the curse. You are under the curse. And Okay. that's in the arms of Kumchacha American say. Sauni will be now. Now will be here, human. Say yes of you say be young. Say oh qua. I will say many panim so. Na ko asopie mo kama na asofo binom ka say eni kwan bo say asofo mo wo junior pastors eni kwan say ye asofo say won konkon no adom no ba wo so ana say ofre ne ba wo so nkwan dia nyon konkon na be kire wo ama wo be hunu ni o ma bible school kura eni kwan say wo ko ebe odi for only some for no be ya adwen asofo die ne ye call na ye ofre okay ya wodi e Agradaa set afra no e de wo de wo sua okay tie nie ba me too one say Bible school kwanya bone so obi be ko Bible school by enne no o hwa ya won grofo bebre wo wa akọ school na wia no wi secondary school no ko pass wia a won ya adwuma nya no they are from pastoral life or say me ko Pentecost Bible school. Okay. Assemblies of God Bible school. And you have Bible school. And you mother near the flow. And you're the calling. Okay. By all your Juman Yentino. And what they are found. And a Juma Bia. And you will be a Juma. I have friend. One day you will see a difference. Listen to me. Bible as of dear and you want to and you want by as of dear Casa calling. John 3:27 said, Obi to me nye bibi. I just want if you suraman. Okay. And Jeremiah chapter 1, 4-8. When you make catch Jeremiah say, Broshana Mami Yano, I want Pierre no see the D4. Jeremiah 1, 4-8. Okay. And John 6:65. Yes, you said, one flow will be I want to be man in China. Peter, one go school that. John, when sick as one, their mother. According to Acts chapter 4, verse 13. Acts 4:13. That one Peter, any you want to saw one now. Or to see what you need pa. Why young Papa Shia pa. I won't see at the end. By Peter, I want go school that won't see at the end. That man was by Peter son. According to Acts chapter 2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. What is for? Acts chapter 2. Okay. 36, 37, 38, 39, 30. Peter, he could in Jerusalem preaching many 3,000 sakrai. Yes, Christo Braba, as I see the school now, and one call Bible school. According to John 7, 14-16, Bible says first sending free no. Yes, you quite sorry if you go preaching here. And the preaching here, Judah for one, and Judah for say, and you then will be a one call school, then call Bible school that wouldn't man the say. Any Bible to be preaching. Yes, you said in church and Yamadia, and you're so I'm not the man. Okay. Yeah, make us send back one son one to us. Bible, will be a more educated the Bible pie Paul.
Paul was a lawyer. Paul he educated. Paul was Pharisee. Okay. And can he cast will be a Pharisee when you know when you mara. And as a son, you did the one title. Ever more because why you're Pharisee. Genesis to Revelation. And Genesis to Malachi. Okay. Obia, the longest, what do you mean, short? The longest chapter in the Bible, and yes, Psalm 119. As after 176. Okay. What happened to me? I reading in a good to know Babano. You are not tight, you are Pharisee. Okay. Paul was Pharisee or a lawyer. By Paul, I know a lawyer. I know you're Pharisee. No, tell when you have a friend I call on a bike. I would have Scott Quanson. Acts chapter 1. Sorry, Galatians chapter 1, verse 11. Who do I Paul? Galatians 1. Paul said, me, Mamma will say, and St. Paul may canoe. One fine church learning. Okay. And I need the punch and the quad and the quad you could see our Bible school. Okay. Now, yes, we'll give you. And then, but that's it. Not to say, or differ yet to us, Sadana, a new pine a year or be enya a year, but Panis obeying and do more cautious of Binasiana. Over to me, I come. Okay. I was just off Binasi. But I was just off on the Nasia. A year calling. Sabi, what Okusiani? Okay. Obi Okusiani with you. Some Bible school on Cosino. And you will be a what's a Bible school on Cono? Nimudia, Ebikusian. Now, make myself a couple of food by me who said, my body and my back. Obukosia said they will be how a big many penny Akasa. Now, make a couple of phone. So I say, maybe Catherine Way. Prince Mubia. Already for a year and Padam will show us our more what it will. No one could have. Okay. Oh, Shamasi. I don't know what I saw. Impact. I to be so. I to be so. And none of Dana as so for be a cassette. Ye preacher and I said Obia or yes of for obey me up for and as necessary different mission with different answer money and no could be also Obia or a year teacher obey my teacher and I say so be evangelist obey my evangelist but a prophet wouldn't me be under a prophet Emma no one say evangelism Sabi would you want to preach you or Casa? Adia bi etumi sua. Okay. Adia bi sua sane ye na ka pastor for di. Obekọ Bible school no akosua. Eno anya bone. So I say by effort is prophetic no. Ewurade na ebie wani. Amwo ediano no ye nsua. Sa wo sua di ana ya azan di ye na wo sua. No tin na different mission di for ase mani ye no. Odi for would just ye nsua simple ABCD. Dabi sa wo sua dia na yazan fo dia no aya di fo na yazan fo dia no sa wo mu ikura ase be hu nyame nyi nkyira wa ase nyame yi akyira na yazan dia na wo sua by original one ay nyame bi ye ni ma ye mu ye sua Amos chapter 3 verse 7 was there na ni nye bibi da agi so yi na gina ye di kyira na di fo nyame na yi na gina ye di kyira na wo ba be sua no me bi ye nyame na me yi akyira Now, only for a share a year, mammy, evangelist, mama, partner, and some can you be our debate to abundance and Ghana for binum and a yard drain. Now, your budget a year was watching check a cry a day after a year at home. As I say, I am a make my brand or welcome, and you can support him. But we'll bang and you look no a year. Now, a share so I am a no, yeah, sorry, a year one Thursdays. And he said, yeah, for 3 months, I'm a meeting, sorry, and that's what starting in Yam to me. And I just said, look, no, actually, night a day as one who was oh, that lump or call up, share a yes, and a year in Yam Juma ACF. Then so down a yen spiritual father dear, or what a yen and night I say, would say, Yama men, some can yen, said, or didn't send over to Jana. Only one by I drink, say a camera for yes, a papa, or do planting, Nenny and Jane, a year and Sakra, and one. I want to Facha me, the mania crude. The woman said, once a win, okay, your family matter. Yeah. I hear you, no credit.
media bi aba ka se obi awa de ba na wo kan wa to boase okay na wanya ho abotre pa obi awa de ba na wo kan ni pato boase ya na nyensem bia na me ankane enye de kusie apel se de bia wo ejaso ana konkonte enye de bia wo pen se wo no so de ne batu wo wiam utine miti odifo eye bibi na aba ana ma konkonte de bia ye hatam se de be ye obeye de obewo ka wade mu nsem de ke ba seya ke ye ebusua sem ke ye kan sen asofo wonsem na ke bia ya maame no part na ke bia opa asofo bia kana ho na wa committee ye kan sen Joseph Sachleno na ko wa tenase na wa ka e busua e ya wade e busua e ya wade na ko wa ye ba wo se ya maame no so abeka bibi se wono asem ba na wo ba social media no be kasa eno na ko ma ede efo ne yo e yo wono so ni opinion what am I saying e yo wono so ni opinion wo se adia yes e agina mo mu a obu ali chie kon kama hu a opo etina ope emo ni nyina dia watanya BP kase pa akara mai yeah abu akara mai ja ejina mo abi ni majina me wajina mo abi wadi 50 years what yase okay by me nkara mai ame wono aya be 6 years 7 years no wo wu ani e ku nkara mai pa ye BP no wo diagnosis a wo wa hwehwe hu no ah so you veteran doctor etina ye nyina ye nipa okay sa asem ba me sof Kumchacha metiwe sa asem ba na me ya de bia enya de wodome ebe kan wa asem chele me de odom me so be kase mi nyai okay ma tu ofo me tire nu chichemu nu se nshira ne de o patafo obi adabi ya asem ba ya ya fe so pe ya asem aye de yeni bi tu yareka me no aka me nse yeni bi tu yareka say ni pa no so na asem ba obe balance ye jaw aw obe flu nchen eteme de aka de be pen se etina ba bro kora aka se be ya yeni ni pe nyina ntena asopie mu ka de be pen se family issue me nkase mabusuya me frache no peda so of Kumchacha me nkase mabusuya da woni ni ye kan say any issue okay obi a ho bi ase bi on the family issue but the problem is family issue no me ye ni pa sabe di ye pa na man to me boss na man control me off na man nya botra na me beton ma Ghana fo a on beton ti da bia so ye ni pa ya bon pa se ba e betu me control ba obi on so a ne de yen se de ye ma mi be kai wo so on ne de ba o kasa eno na ko ma ye de eto ne yo ono so ne de ye no e good enye bad na say de na wo ka say family issue na say aware sam de ka ye abusua say na ye ma no ye wo dia ba to abonten say apostifo nyina timi etu wo mo bofo akọ papa Joseph kire wo no mo na no kwasi ada je say asore ekoso na je say wo mo akọ toto na no na ye papa nso so de ne nsam atu edwan ebe no ne say anamuntu a apostifo etu ye nwe na ka enye wo mo issue odifo hu ne say minimum the approach for the coin quiet. Omo kokotutu na no according to your mama no wo ne papa ne kokasa na papa ne say we jani kunu kwa dada na mo be ma na ye de e ba so de ho no mo e na wo ba pie mu aso ho so wo mu ntimi mpa because e nyankopon fi me ye sure say e bia na nye ensem ni nyina na aba out okay all I say
se wo bi kwa asole na wo bi hye sofu wo bi ase na wo bi ni sofu wo bi yi adwuma na wo ekure be ka se papa no oye obi a wanyi wo ya macho obru 18 bru 30 bru ahanye a wo ya macho yeah onu ateki decision e ma no na sabio se aya asole na wo ko ne na enam so ne be ba akọfa police fo eni na ko Joseph Ochrewa me de ebia minim ebia na de ntia police fo na ko no eye bibi okay but enya asole na ko no what am I saying because me baby asem me wo asase we so ni baby ase say bi obi kwa asole ya na asole na wo ko no se awaye ni kumo so aye de ba o se awaye ni ye beka se bi a ye ko kan se sofo no ya ko report sofo na ma police bi di sofo ni mu bisada e bi ana bibi ho no e bi a o pese bi a won ne papa ne nkasa e bi ana no e different entumi ma social media na odifo se oya oba ana se be ma oni eye wo yire ete na se bibia wo yire na eya na se bibia mu no se wo ba no e wo eye control e wo so because of eye ni sika wo be ma no e wo se wo feel okay wo feel relax e wo ho na se wo so wo so wo mo wo so sa te yin ne nepe ya wo ma sa bi nyime man kwa ne be ka se nyame Israel okay ya wo ma bebre won so nyame Israel wo ya wo ma bebre won wo sika e wo sika wo adwapade bebre pa wo nkun kure ni bi na so wo de hwefie on sambara won ho ase esanto won kun no e respect won kun no alto won kun no 100% respect 100% alto won odom wodo say nyama kwa enyeme man kwa na nyame hira ye okay ya wo ba bebre wo sika chi me ma be kwa e ma binu nya sika se de omode baba to abonte kan ma hu se de be ma no de ni su ni mfa so woni hwe ye ono na ye bibia na jesa akoye se wo ye fed up with say ti na wo ye be ma yes osoro boa de oboa no okay so I say osoro boa de oboa no kind of prophecy everest masa what we wait heaven help those who help themselves mo heaven is can you name heaven helps those who help themselves thank you heaven help who those ourselves you be fan sa and some who na catch them yes I remember the end over fan sa you be fan sa odifo asoro wa ye bo wa nti bi ni aba wo fe sabe woni ni party ana wo be ma wo party no edu ba bia wan kasa so force na ye hard worker okay na bo ho modern me mo ba ni sika na nya wo de that na so when you make a catch Adam Genesis 3:19 say when you free na ya de ti be ma wo da no wada be ma da bi ya wo sha dem na wudidi be ma wo nya adwuma be ma da bi ya sabe ade bi akoto bi ya so ba de ma wo ya na wo control no e easy okay ya na wo control ni easy sabe oba no say ya o de onso be say okay so I say I nya pepera no chen wa o de wo level no wo level wo de wo ho no mo menya form team thank you say me koton paboa ai shemi na me bisa ma me scan koton paboa so Kumchacha me koton coat ma me ska okay space here shemi fe the space no me ba wan kan for me also me ka say o wa ye fe ntem busa sa no na siesie wo na me ho ye fe wan kasa space na ye odi for patro space ne fatal woni suban next time ni suban Martin space ye ne ya de free Holland e ba wow e ye fe do so kra right mi sister na de bere oh okay na sa wo kwa be man ba there be a man di ni me de be man boy Agradaa hu mobo amen eti awon fe e sa na tie okay o boa wo mu a na wo yiri wo bia na ja mu nyina mo de boa eye ba me ma ni bebre ya kwadwofuo me ma ni bebre badwuma be ma wo badwuma na mi hu no ye mobo be ma wo badwuma da bi oba na hwew oba is come eno da bi and say e ma wo me ma you recipe da bi da e de recipe be
Bama dia wo don saso botoma bibi free mo ba ne mpo oba ne ye adwuma wo de bia ma no wo de respect o okay and they good for man what if you better was say sunshine e dia o dia so fukum repeat after me. Heaven helps those who help themselves. No so baba be kire o ohun ni se brofo na aka no wa nkwa ne yeti ono so kire na adwen teachers training if I free mama evangelist mama party name papa Joseph Chire eso no Manasseh the world changer what in same be aba to edam na nensem a walk can no na say on the dane da wo babontin na what in same to abontin ana so obebe ka ensem a won do say expose na wo ye na expose mu no Reverend Obofo Onyino emfa every. Now this time around Obaya allegations are what they ever manager say papa keke sapon. What they papa kokubofo abakopiemu headquarters. Just say nam no maybe misunderstanding be apostle na so ama Reverend Obofo ne yire wo metu bata e free wo manga ne mapakopiemu abrochimemu na so ama just say papa yi krampo tonton na asore dan tonto ejapade aso dan obi aton bia obi akoto no ho aje se kamia kwakọ se edru ya ba Reverend Obofo enso na no na amaka na fodobo na ka se kamia kwakọ se Manasseh wadinani esi obi enso na wo kan na afensam no okana esi na wonya bi nka bi ma fe na obo edi ewra wo personal life mu se mami Quincyara Obofo wa o bejai nukunu a enesa because of enyoma bi a wo ne se enko because nukunu betonton asore dan betonton ejapade na je se broke man or baba be confirm ti wonti mi enen papa no entina e mane nyi wo hwe Manasseh the world changer nensom ade aba beto abonten a osofo ye free asofo ne side osofo den e beba say radio meet me engine no meet me enso ano no ntinu metu bata akwakope baby abom ho adwa me da se na wada woma on say me follow say story we okay by maybe say Obofo ne ne gele Omuni Ghana Omuni okay why you show me the for me no me Omuni da ben as a bride normal I was starting with allegations say last week one call sorry no the following week no kre na asoro ho no Reverend Obofo e be preaching yen na che say confirm me say oni o obi me ba e bi no ka say e bia na papa no ko wait me ba some me ma sole a me wo we e to the bia me won kran ha okay na so na bibi esi me kwan wo ba bi okay ade esi me kwan no kire say so fufuro bi kora ye bibi no invite me say me preach ma no okay ana so fu bia me dona me pana sa mo pa ho dodo no e le bia o se me gina mo ma no me fi se ni na nya djuma na me so mama masasa pastor okay a hwe mechi the one who me o ma sole by 1 week 2 weeks ya ne e kire den say you who was for 1 week 2 na say wo church members so ntimi nkire say o e bia papa kra ye so wo ko ba bi dia na na che say that's so for you to be proud of kwashe baby e to me you waiting e bon pai okay so no so e wo bra won kra members okay na say so for enye bibia na wo ya wo betimi dia to members yes you do baby aso de no ko hunta baby okay ana e wo musa na wasere odiman pai amane ho ba ni nyina mu no saya na wo tre ina se ka na ota no wo mo ekokko so se tre e to na bi o ko Judas ko ni okay Judas ni mu se wo ko se Judas de no no hweti kasem so nti na so wo ni mu se wo ko Thomas ko ni mu se wo ko okay na so na Yesu ko nti e no so ko nti me de ye wo me se sa kwa Obofo so wo Ghana ha se wo tu kwan no menim ade a waya mo se police for we na che according to Manasseh no was say an baba keke sapon akoko report kwa Obofo de ama akosi e fa dem e franta wanta wa bi e wo e danta wanta wa I don't know when ti anchire se wo police for nsam de a say the police for ene no se mre wo bi ase no sabe Obofo ni Ghana akra no wa bluchra no wo ba bi a police for betumi amma no voice audio
atumi afra na kase ye hwehwew saade ni ye adia agent agent ya o betumi afra no okay ene interpokura no case ye hard criminal every hard ye kura interpokura tumi din kofo ba ade ni o eti ane ne wi ase no aye global web ananye no anu aye global web aye kitwa bi babia ebia prophet Kumchacha me fesa me hye no a ni pe mu me no obi ahu me ene ne phone wa ye yisue me na me yusu number bi sa me call line de na me call US kora o frame a ebeba ba ye Ghana number one friend me you ask again Romy ana ngesa Romy na me ka say usi Romy why we ya program be kwa wi na wa je sotro nti na je se ye papa no obetimi agba kopie mu e wo baby se bia wo ye wait na na se wo no ankasa na de ne ho atenti no manase allegations on what they man no yentimi emfa nye issue mani nye ala me kasa me manase allegation ni mentie ye so ada se mentie na allegation no e wo na wo kan kire me mentie mu yie etimi hu dia manase na kan etimi so mentimi nyina wo fidie we so nkase asema manase ni kan e ye no kore ana enye no kore se pacho batemase ya minya manase video ni mentie ye eya wo na wo bi sabe ya de manase de to nche ya wo na wo bi sabe se minya manase video ni bi etimi nyina fidie we so nkase asema asof Kumchacha manase kan eya no kore na se enye no kore ba wo di for so wonim se eya manase dane da wo ba bonte e be yes pose de fa asofo yeah ne nsem a ya no wo be ka e de fa eya asofo na se mpenifo no enwo no wo say na wo hu no esi ever because ebi wo wonu ma bi no ni say e so personal sabe ade bi ebi ase ne ye one negative ne one positive okay negative bi ya positive ma can't now say and some manase kan ebi ya no correct ebi wom ebi ya no correct ebi wo so a wo din chingum na ye demo what do I say wo sama nurse say tama na wa yes oh yes pose afa Reverend Dr. Wusu be pa no some ba out be can say and some nurse ken nyina nya no correct okay afa Reverend Dr. Wusu be pa because say na obey no ntia na na me be han Reverend Isaac sir the other kind me be no okay the other so me no minimum suban okay minimum Reverend Dr. Wusu be suban say papa okay inti boni bi entimi Dabi minimum suban say papa ada minimum say Reverend Isaac Wusu be pa ayi ni pa bi ada bi ya be kase akoma ekuta no da bi ya be kase papa no I think say nyame na yi ono ana koma de ahyew me sof Kumchacha kra we manenka ba ka wo fidie so da say wa wo ye Reverend Dr. Isaac Wusu be pa boni nyina ayen ye kasa wo social media so no ewo mu a we se masakara na wase ye kwa papa no wona papa no age no we se masakara ye so obi ti say apia bebreka okay apia be ye allegation tan afa Reverend Dr. Isaac Wusu be pa me sof Kumchacha na me gigina mo Ghana ha na so bo anya no kore anya no kore nanya no kore china minimum Reverend Isaac Wusu be pa sabe ensuo yi wuma na de wo kwa na mu ne ye nyina no ba yaka Wusu be mu ana pawo ene ntokwa foro wa na to akeka da sama apia be kan be ko ndawe say nya no kore later you me na apia assign etu anamwa ko Reverend Isaac Wusu be pawo papa ni suni obi a woni na wodi na temu wo wi ase a wayi ya na kora wo gu na ni mu asa so ko ne wa 2000 not the amount 3000 not the amount boy my friend Dominic so what in here yeah
Yeah. Back in Sembebre. Alpha Reverend Doctor is go to empower. I will brand name you back. Emma Rebecca said, don't let the crowd in your shoe. Alpha, but later, I'll call Reverend who should empower. No, I see it. W.I. was off Kumchacha and a can. Young Crawford, Timothy said, ah, now then I will buy the beer and a Reverend who should empower. And when you good, and what to say, shall Baby, I want on for. Ewo hiano eno mese akoma Reverend Owusu be pekuta ni me ni bi o awowe me baby ya wo beto ye me ya chimuni okay me flati ma prida okay manso chat me twi manso papa me ti we manso pa by so far as it goes to the benches. Okay. So, obey the one send them crown or coba. That was the end. What if for several to one we done da and say so will be able to cast over here, ever Kumchacha or a year and mapping for nesting actually dying, and I say about Kumchacha, a drana draw one now, and I say about Kumchacha will no more and as I say, that's why you share your power reverend and cheap or cuba for done da and perform one thing, ever kind of one and some in an obiaba and some bonnet and a woman ever becca. A day I never many baba, Nipper Bonado, woman ever see a year was also one back on and some so one better was. And not necessarily park on social one on 2 years. Okay. Now shall say. Okay. What shall one on 2 years? I shall say. Why shall one on 2 years no casse ya? I said, only will be nominated pan where you are down for. That they be I can say. Ah, medium in your schedule, I'm a Jew. Medium in your schedule, I'm a Jew. Medium schedule, I'm a Jew. Now when you pan on and Tamatia and I said, by 5 years. Now one say when you scab a brain, and you have been a baby petty. There been swat. There been swat, I shall. Nentesa. There been swat. Now your connection be now, boom, mamma, baby. When's your connection between boom, mamma, will be your baby? Why you happen? Why? No, correct. I'll be an intesa by one more cassa. One more cassa. It's a soft one. Your name Kodana by the channel. Na ye no won kwa ye no wo ba ya ye no wo di nkoma ya ye hwe ya wo kasa yi okay so afu bi o wa ana na wa kwala na ma ana me de da che ma di adura te asore da che ma di adura te asore ye de na che se hwa ne be yeah aye yi a ye de baba kwaje powers ye be ye say da che e bi ana ye nyame de be bre so e bi ya nyame de be pejaw obi nim obre pon asase na se u da de left no pejaw na kum pempenso bia on ko da na o kasa achira won o be usago na be ba be ka media me kai ah media me obi to me kan obi kula to me kan media me kai mini abra me kuna je yo be me bra me ni se me de na be je kasa no waka no watira de atoko waka no wa da che na fe be nyensu nsanso eti media de bia me kase eye bia me ni awre na bofo sabe as of the year, maybe to it, my did 30 something years. Me will experience. Me are mature. Me so only an experience no could tell you. But you baby, I won't be count. Nanya more because me there be a cast me to one me me. Okay. Now my bedroom would. I didn't know wounding no abejo. Now maybe give me what you say. So they are going to do with me. I need the wins me because of it. I made it as a me before, and as I say, if you are talk about this year in showroom, so what didn't would you him there with you? As I also will be, and Yame would you be, and I say, me, me, no, and Yana, baby, I say, I'm seeing me be that a benku. Every no, my can't talk, I can't tell me, yes, I'm a good yarn. My cousin said, "I'm good. I'm making that." Okay. I will be completing me, but if you are not 12 o'clock, 1. Every other being will come to me, Ben Goodness way. It's a minute, me, the American crowd, and tell me, I'm independent to me, Busso. Okay. It's a minute, me, now my baby. So I said, "There we have a cousin, wouldn't you partner one? Should you pay?"
Jeremiah chapter 9 verse number 4 was a mo show mo yiye woni pa ho. Jeremiah 17 verse number 5 eno me yan ka do de no tu ni pa so. And Jeremiah 17:7 say e shade woni kuma wo de no tu Awurade so na Awurade yan ni da so. Psalm 118 verse 8 as a saw chule Awurade se so obetwe ni pa. John chapter 2 24-25 Jesus so ni de woni pam to amfane wo atu ni pa so da. Nipa can disappointed you. Sabe pray ya sabe. Awade akora ya awade ya. Awo se we ya meyere. We ya mikum. Mika 7:5. Mika 7:5. Wase mo nya damfo ni. Emfa wo nto ononko so. Oba wada okokom. Awawale ne kora wada okokom no. Ya renwa no. Enye man nyina ho. Emani bi ye good. Proverbs 31 verse 10 was eyele pa hande benya eyele pa de yetumi eni ni di nkomo eyele bone wa hwe ya no akoda ne sansen yiri ni bia no it da bia no say your secret is your power and your power is your secret nipa wonam a hwe wo yiye wo nipa ho nipa memena wo misuro nipa chen kraman ne wo yeah ene nkwada na ye di asofu wechi sa wo pass off woni bebre fall down down fall na se bi butu no okay fall down so pass off woni bebre fall down a wo wa to forma bebre na efra nkwada di won ba da bi ameka se me sofu Kumchacha na no we he me no wona ma apada na me no na me ni ama bra wu so that's it. And it's only transparent and farm one more do it. I say, so be a woman. It's in America and the transparent. Yo, I give you away your secret. Okay. Your secret is your power. I give you secret, you know. Man crop won't too much, and yes, I will flew and champa. The woman, the animal, or I can. And you only be an enemy, you know what you never count. I had it. Yeah, nipa me yes ya nwa wo mu ne ho so hwa e no da no topi and it is a ye nyina na mo e tina me ka se we sorry sof Kumchacha na we boys na nkasa no be di asofo na ya abotire ye ne se ani ye nua no ne ya de bebre ya abotire sabe ya mo bi o wa me be week bi ya matuni akọ social media ni TV ni radio nko a mako kora be 20 gwanhwe ya utifie na ati ba bi ana wo dwe me Kumchacha ja ma wonye adwuma ja ma e ya no ne nam sabe me ya sorry Tuesday okay anopa me anopa ma pon 1 o'clock okay me pon we free 2 3 ya ko ni nyina mtumi de ba social media e ba radio ya wada me yem paibo na ma pon 1 pepepe so I say me pon we free 2 ko ni nyina mtumi de ba social media me ye de mpe na Sunday na ma ya sorry apart from that no sabe me na mo we uni budi ya me ya aso me na mo we me se ko to funda me dress funda say YouTube ya grofo bi sabe me start YouTube so kasa ni Facebook enyene say yesika na me pay YouTube ska say kamera ma biye me de abi jiska wo ho what ya say kamera ma biye YouTube de jiska ho eti me wuti fie na wo dwe me ho a wona wo ma ba phone da bi ya na ma ye kese because this camera me no okay I have my own business. Okay. Not to me, I'm better social media 1 year. What I dream of, but should be an account of my country. What can I say? Not to me, I'm better social media. By your 5 years, I don't pay you anymore. I don't pay you anymore. What's that? What's the one by dreaming? By name business, be a woman, baby, no. Me and Casamin Coho, and a menko, but I was soon who will not to my country. That's why I gave her so for Kumchacha, that there we are, what is social media so. Try
so I am blessed and blessed and blessed, totally 100%, 200 blessed. Only for a banner say a software and some good one a day from why I win sing a mini panel. Also so bad say a church a year and same demo. They tell me because some way a bar I am and as started with allegations a walker and a revenue for Johnny and a year filing for divorce near you know. Your video be a circulating and a reverend above for and one cast and the TikTok video ever talk one say and I just watch him say I then Ghana phone said you one nurse yes one name. And I said, yeah, my Jumu neha, send the same one a dead dear one on one. Now what the a year and some bonnet fire a year and so no more uncle. And when a man do run a car say, not a woman, yes, as a Bible say me a fan to soon a man in your wall. And not as a soft for say you can't want some say a papa say a bonnet or someone come on to one. Debbie, yes, you say, do baby, I am born or him. Yeah, did that one born in the 7 was Eli Lama Sapatani. Matthew 27:46. My God, my Father, why you forsaking me? For hating me. Forsaking. Yeah. Wejano. I major didn't know our power. Wejano. And then forsaking. That's it. A job they brought for by. Kwa fabrofono. Mafa. Eti nipa. What say to baby? I hear you should be said, a man of God or a man and a God that never can. It will in the past. And I would take a couple of food be said. Silence means consent. So I can want to move baby. Not just a year can. Okay. And I read me what food I can say. If somebody blackmail you, try whitewash yourself. Yes. Now they're offering on me person who be a offering here. What can simple? Whitewash yourself. If somebody blackmail you, try to whitewash yourself. Okay. Obi painting tuntuma. Ya no abomade so so be painting o fita. Na ga yen ye kokot wa. Judge man pan say papa ye dey asama to so nti kawasem. Wan kawasem dey asa dey judge na so le ya na ojelu. Di papa ko asem no watie. Okay. By judge nya bias. Judge nya bias. Ye na ma kwan wa kawasem. Eti osay ye ya. Obi sewa. And the social media na aba no. Ayen say bebre. Me da bi ya meka. So for Kumchacha me tiwe. What you want me ka bibia. The Ghana for the binim ya obeso camera. And akwasea and the Jimmy for and what Jimmy and a wakwasea and a wo dwan. Ya tia bre. Social media na aba. Social. Kwa kumenu ne kan any media. And this will be awade. Okay. And this will be business. And this will be demand. And the business social media at time is totally drastically. It's totally vernacular. Hey, different. Vernacular they say it's cheap. Now some buy any Prophetic. Na so ka bro for na me che say vernacular no ye de ba eye yi ma e che na ka bro for tie en mu fa twi me fo pacho yanko ayade bia social media never is totally humanizer. Okay. Ebi di yan ma ensen fata tama ye start social media do man it is how mini aba me ka so obi eni wa social media no me obi eni wa Kumchacha woni mo cheme yan ye de baye eni ye de start here we yi wa de baye you are the Facebook baye kra Mark Buzu Mark Guzamat ma your friend simple ni dini de me hunu bo and you are the Facebook baye woni me ni minim ya Mark no de ka ho ni de minim Mark Buzu Buzu men kan me ketere ma nto di for ye nto ya no me mete wa
those days ya Facebook will buy ya YouTube will buy for I'm in the coffee out of man we interview me pa ma ba and profo be bre kwa to me this am social media pastor some here social media pastor and the pastors no kwa be social media na fa pastors na be social media na fa e some sell to Kumchacha yes e some sell to me first that kasofo be am YouTube am social media am kasa me ye kenkon e social media yen ko yen odi for na to say ye ne saye emu eno na ewu be nya say sofo na to say ye tewase ya sofo de nsem bi wo ho me wo se wunyi wo ho ano e wo ho ensa wuti anya say ye beka e de ato eye wo so na say ye sa dia ene ade nsu ntina eye da ne da no eye dodo na nso so ba bonti e be twa ntro e de to eye enkrofo eso again na nipa no obenya e de afiri mu hwe on say the social media na no ebi ye adwuma papa ene ebi ye adwuma bon so bi o wa obetwa ntora wo bi ye YouTube okay YouTube na wo bi ye no o twa ntora nkofo be ba ko guso akoshe yeah na ko so me wo di ye ska wan twa ntora bi ye na nkofo akoshe na wo di akoni ska ali wo nkofo bi o wa o bi ye YouTube fufuro se ya wo bi ye no na wa se da be ke Kumchacha entokwa asama ebia me monidin me nkano me mana beso na wa se da be kimatam be kame sabi suma enya abotra na makososo na wa de me trendi onu ni YouTube okay sabi se bi ho bebre wo ene bebre aye business to asada ene Kumchacha na won free nyame ene Kumchacha ene wo ye fake ene Kumchacha ene what to say ene Kumchacha ene wo ya boa wo ye kwasia ene Kumchacha ene wo ye say ene what to say wo ba beka wo be ono wo be keka sensa no wo be say viewers ne ba ko guso sa viewers ne ko guso a wa bota na ato sa na so so a wo lusu ebinum ye for a trend ebenya eye ni views say na say YouTube ni betu ya ka sama na so a walusu okay eti no obi o wa o to bi no obi nya bi fo no wa na so a sie se no 4 days no di e ba na sa wo de wabusu nyina befra o ka wa anyo ya ka wo papa na wa ka ma wa ka nu bi wo yire na je se ne ye den ya ba bi wo ho no ma ba bi wo wa ba wa so na wo no di ye ni YouTube no na wa de trende se ye wo eti me na mo hwe ya so we catch ene Kumchacha no mfuri nyame e go ti se ya sabe mi mfuri nyame mi furu wa konta yesu na ye di na chi ne kura no ye ka so wo mfuri nyame Luke 6:26 was in the penny na bo mu di pa e kes Matthew 5:11-12 says shall so ye no time no di ato ken sem a yin moto so John chapter 9 tawa yesu bo mpa ye mo bi na ye fra u be du 31 no e ba na e do po ba Pharisee for the friend ne catch and say papa na wati wani no okuta ho mane I know the friend himself and family ade ba ko pa ana minim se na me nie fra ya ti me most of mane eti no yesu mpa wonu wo be wi ase awanye bone da ye gunya ni mu ase abona se mi yama tete the school no so Luke 23 verse 31 Luke 23:31 so when the way you do yamu the end what the bed what the be do we onu we you do yamu kora wo be wi aso wan ye bon na yesu mpo ya bon na se ni na ma tell this software transfer no so on yeah na Pentecost software transfer no so on there and can pen or pep on ko ekura onu na time for no so eti aduma no say me mati social media no mati asia ma beef ni wo wa mi ebi wo wa dabi me be so ba ko abi mu obi me me de no wo di o pa be kame ba ko pe ebi ana ma be proud me proud na mi ja wo kwa wa wo da ya men so lentem because so me mo wa because ya na be ba be na Kumchacha e no mfiri nyame e no ye fake
emo ye fake me pacho fake you know we nyame and wa jeje are you God? No. Are you God? Are you judge to judge to are you God? You are not God to judge. To judge me, say I'm not from God. That we are because of nyame na ba. Now oba no de na table woni ba mane. Na Yesu de na table woni beto. Na adwuma pa Kumchacha ma yi nyina. Yesu de atem woni ba no no ansa be ka se wo mfuri me a. Na me hyewa na me kohyewa. Wo ya me pa cho ma me bra ja me na me kohye. Me nya wo ma me ba. Me nya wo papa ba. Me nya wo busua ni. Wo busua ba ni ko de ba. Wo ma wa wo nkore bi akoronfo ye tutufo e ya akoronsafo e bi ba. E bi a wo kora. 1 Corinthians 10 verse 12. Paul said he had to so jina wo. Wo so hwe ye no anhwegase. E bi akora na wo ba. Enti sai ya mana. E poso social media na we ma me papa. Give me another. And announce was say thanks for opening my eyes on prophetic anointing. It makes sense that it is a calling, not a training. Was saying Yami Elshra would do for Panse. What be a year near a day after a year a decent and one woman who said a decent man as also be a year due for a abdom a year almost name and yet about a year training and no more essence. Now you be free a year manasse and some not as some said your mamma no watching no emunu de e ba ya na said your bobo e de ba ya no e ho answer na say ye nyina ye do e ye emu asukunto di for wa hide na say wo be kire na adwe e de afam e bra e ye afia ne chema wontumi issue e sorry ye odi for e be kasa ye e de efa ho e be kire na adwe e de efa ho na said ya ensem no e ko ye no ya papa e ye wo pambo Ebeneza adakwa ya dom enso a kire na adwe afa ho hu ne say se afia ensem a obebeka ye nam so ama se duabo nyina akoso a che se wo bo eye lawyer Morris Ampaudua wo bo chema wontumi dua ene ebiem so so nkofo ama modum anu batum a je se me am se kura me ka ho bi wo bo ye obi a dua se ne wa wo anu batum se ni se enka eye wa na se ye papa ye prophet 1 echire mu ana che se wo se say ye be hu no kura na say no kura ni betimi aba bedan eye edi ama Ghana fo ehunu say ampa chema wuntumi say bi wone eye afia kodi empemu abra woja eye emframa edi a court dem hono no ye ma wo mo eye empa an ye fam pensi wo na ne eye empa so budie no wo mo mememedi e wo court hono mo na kire say ye hunu say ampa say chairman ade se ne ho ba anase se woni obi have eye afa na say ebe na so ama wo beja na eye mframa court dem hono no woja wo hono ma eno ano na so manya eye atentene no na o ma hunu say bi abode ni kwase ye dan no say de we ja mframa so de na de e we se evata no wo mo aye den aye odifo Ebeneza adakwa ya don prophet 1 ne suggestion say na hu no efa ya fa reverence so ni din so eso reverence so ho wo ye so for odi for na man prophet Ebeneza adakwa ya me na wo friend odi for no oh okay and by one of the end o the street ya fa reverend eso so man wo ye so pani pa prophet 1 reverend doctor Ebeneza adakwa ya don ai nyame hira no okay sa asem we die men pese bi ameka akọ echini by ebia unim the reason ti a me pese me kan akọ echini me kan wo muna Gucci esho ni so okay say by no say ye nua ye friend tornado tornado nyame hira no ba bi o bia enkwatenten ye ne dia ye nua tornado oni Ghana kwara sese o US na ba ye na ye papa reverend doctor Opambo Ebeneza adakwa ya dom e kasa yo ye video no ye nua tornado so tse ye no wono so sebe obekire na dwen ma na dwen no kire ye no ye baka se ofayai ma fire no ko reverend Ebeneza adakwa ya dom so nti me fa phone ana me frame ni ya tornado okay wo US that tornado you be a tie nie ba tornado you be a or respect ya so for pa woni ni sia one or one obuari o na o se bufuo eba thank you tornado you be a obuari a woni ni sia one or one na ni di nkoma
or respect ya de ebu ade ebu nyame nkrofo ebu asofo ebu ade pa te e ba ya me fa phone na me frɛ na me ka say me sra nkuta de nemo Reverend Dr. Ebenezer Adakayado oye me senior me ka say we sofo pani we sofo pani te no me sra no tornado onya bibia era me ka na tornado so je tomo in fact that is say kra no me ba ko ande share yi mo kra me ni ba ko su mi ko di me ni je pa me ka wa mama ka say ko chire kwa na tornado je tomo say aga me das na tornado maybe I will be a salute you yamishra ena eja oje tomo say ja okay one ka say enti me wie ye ena me frɛ Opambo be chief Reverend Dr. Opambo Ebenezer ne ba I friend chief say also ni chief a chief na oni ye papa Opambo na ye adwuma no ena me frɛ chief na me ni chief nso kasa na me ni din komo say me ni tornado akasa eti no tornado en kasa bi mto on kenkyere Reverend Prophet 1 say mesra no say ma ono so enka ho hwe biom ana chief so me ne kasa enti no me fe say I believe say asubaba bibie ni hobiom I just say and say we are born no wo yi no just ni nyina to atwa na ha le bodia say fia le bodia ai me kan de ya papa Pambo kan ya no okay ma ye ni atornado be so a eye no dua body na ne dua boy aduma anya aduma antoa woni aga na last 2 years as 3 years yes ye ko wi antoa ama ko wa ko wi aboso na ma akonfo no pra ko central police station ko report ye no kre what say let's say ye what say let's say ye what say ye antoa na mu ye wi awo say striking force any national security ni bia na ifo ko hwehwe antoa okay ba pem ne antoa ye hu na antoa ba biem ne ne mudia entina de say antoa na nya adwuma na de say so foforo na wo keka de ka ho ne de ye den ase wo so be adwuma because me be say minti eye bibia se ana say ye hu eye nyoma bi bi no mo ehunu ya ana say wo mo nte eye enyoma bi ase esan say the difference between eye duabo ene eye enome no because ye wo ma ya ti ase say duabo enye adwuma ana say antoa enye eye adwuma nipa no afre eye ensuo wafa eye snap ena wafa nkosua ena tese waka nensem ana se nioma eha no de ehye na koma so ena wahwe de egu won ena de so wie wode nse gu fom ena wodi kosua ebo ho enti se ni bia ma no aka eye sanse we di kosua abo ho na se mi di eye ensa egu fom a eye ya mamre mu so ye nim se ensa enya gu fom kwan so dia eye abosuma na se ensu ana tumi no wo mo ekenya eye wo mo nti wo de gabo ma me ka sam to Bible say diabo a enyi na so no enweke what the man friend on shows up say be ya be kre diabo a enyi na so no enye dwuma na say ye nua ba ya wo enyi na so me ka chiro ne okay saudi na na egu snap ni mu no etuwa ni mu efia so asere gabe gina wa en pese me pege nsuo ya me ye advert ama wo se onwo yi na bomo ya kan se mo lebo me ka kampida akasem keke but on lebo esa na me advert ama sa boturo na na ebuta no eyi ensa na ne wo eye nsuo ayensuo na ne wo na se nsuo kwanko na je se enya adwuma e ko so akafo da bi o he Ghana ha wuli Ghana ha na ya efia swasene ga papa wiye awo bai be ka say ye ma me free more pale chief of staff ama ni 50,000 no kre ama me ne ba bonte be ka so no de 1 cedi ko o ma ni ama efia be bodua aka say ma me na me scam o be bodua actually one sign by ever can say ma me ni me scam ya want it it's a ena na efia so asene de be bodua enye ne
wa put yana ba so enye adwuma ana se mo beke afa ma mi frem o palu dia kra me example na enye no kra so be bodia okay ejo na mo wa se wi ase no ma mi mu ebe we nchilo okay nipa wo ye nkwan na nchintwa mu a na ye ka se kwase nsuo be frem a ya me nkosa epu nsuo mfa mi wuram because epo ye nchenchen wodi be guma ese na mo okay ala wodi soja ka echi a ya ye ntai mo aben police car you to me kwa aben ba soja car wodi e chire na kwa aben a wo bete wo ha ha ja mini aba Ghana ya won ma men ka sa me chiro sa obi di allegation to so sa woni me anda sabi evidence be na wo and then evidence ja wo show Bible John chapter 8 Pharisee for the court so wo ba ni bo adwaman no on catch the Jesus say akoto na eso de adwaman bo and then you go to the adwaman mo pen mo e wona person what so ne parents say na akwa ne da so adwuma die koso adwuma die ben to se adwuma bolega debi adwuma ye koya na empaso adwuma asanti adwuma ye koye debi achema adwuma mpacho debi adwuma ben empaso adwuma medase any friend evidence okay evidence ben ye wo I trust chama unto me the fear as they gather. So therefore what can a side and like I said, encourage and Mabon said you will be in a dim one good year. One fire cameras, one video said they are what's me and you the son of Obia, one living answer be any Viasia. One in the house sexy, I will buy one thing. okay. So you obey your bema where you could have seen Jimmy for. So you obey man. First, and another member be Jimmy son or baby J. John. Now they have a sexy. No. Oh, Chema, get no, maybe you know. I clear. Yeah. But what to run a so crowd young fellow more. What was that? Yeah. Oh, you're about a man, a young fellow, I know you're more dear more. But on the so, what's ever to me about 5 days no pay? Because of why the so I will. A fellow, young cat. The first, men man, they are saying, and you're too awful. So we obey man. Now a bad dog. No je jane wo mawo na wo ba wo ne na wo de na ofel e da so e bu sisi sa kokono e bu sisi at say anieka a e hia ne na guo na wase ya balance na se wo wie na be gu oba na ni ma se sister na na da ma na wo ye be ma wo ye kurase ni ye jimifuo be ma sa no ba bia be ma no be have sex. One rapu ye different. That be a casa Ghana, Yamra, Yam so rapu so. So Kumchacha, Yamra. Only rapu, I'm a police in channel. And yet, by one rapu. No one aqua baba will never put his will be a war, could you? Agena war. Our 37. Now, what swimming? Our bush yam. I told the be a man of crowd, I will say. Mo yes sim say brother yes mo tena so so ana kama wo de na wo di pinya akasefo no so pe back ya fresh yes ya friend the donkey na wa donkey ni we chile sirimfo no tena so na wa tena so yes ya friend bibi 360 okay so ni mo ya me o bua wo say Baza macho wo say ai so me men am say ani say ya dey social media so kwa dey hu dey ko I am why dey woni mo ba bi I know so kan so function na se bi dey ba wo yo ba na se e passe na e passport bro na be dra bonte na wa di mi o fenche wa me yada e na wa me yada o ba bi o be yesa bi ya kurasini wo kurasini ja yeni abaya na no me common pie money abna koko so no de sabe doctor declare para so wo bipolar me boa it is all your bad na when your bipolar ma yehu abadi o when your bipolar bi ama yehu
ba ye wo kromwa ya jijin kurase sam so ne nkwasika sam so era wona me yada na wona me da na wo yi mframa wo enye jimi ayi jimi ye ni pa be no ti wi asa wo yi mframa na wo enye jimi ye ayi jimi ye mu jimi ye sa ye ma bi se me wo ye be ma na so so se nkwasika se wo so kora wo next time we be bato sa wo ye be ma na so so sa ye we so a me say next time be better. Oh, come here plus crumble say any day from so be because yeah bu ho no mom man mu dru e pepper so be say o yi from am any of them be any no na make any from yi say we ye be ma na say obi pa bonten ana aso masini me yada ana woni me yada wo ye be ma no wani da wona wo ye fagren ba pa ya men kabi man me sha kondamo ba no na wo so ba wo jimi wo kurase ni kondamo ba no wan kondamo da ko ni no ba ga chi a next time fidie na bi beyimu ko so me no ya na sese de ensu ye sa na bia ba anga ti wi ase a wonni mu nyansa ali yo abusuya bi wo wa ma me ka se mtlo yo abusuya bi wo wa titiri wo edmonyamfo wo ni pa kasefo sa abusuya wo mu a ni ama bi se onye okay ya to so bi no ya kwara wo de disgrace wo abusuya wonu sa wo de disgrace wo abusuya obi owe wo ga na no yi ni patitiri we ni pa kase ni fie ni pa ben de bin din kwase sem se ni fie ni pa ben na be din kwase sem se na mo ta ni mo si le kwese ni ade da bi ya na me so bi tum pelifo na fo etwas kafo ni atitiri fo na fo mo hye ye na wo mo da me ma wo se me ye se ya ma fe wa anya nipa no no so hu ni se woni na dan ko ade e wo se e ni se wa anya ma no de wo me me ka e bi o wa me se enti na me si me tu on for say young girls na ba ni bebre ya blackmail okay blackmail what said that won to na kwara won wo ne pane ya ye yi won ye won de ye yam srade na na e push ko to na wuhuru ati seven keni ya pack eku koko botum why you to do say today and the young girls in slave class ni bebre akoye sa ya no ya woni me wo e bi na 600 million we you nufu kanwa e no to no e ye 1 billion 100,000 e bi e company sa 100,000 what ye ni nufu ne to no escafo no e ye titiri fo na bi du o mo nsam no de be blackmail mo wo ja wo na wo ne ne from pa ba ko pe was e me fa ho atemeka bebre nso wo wa ene first na e bi di phone na record ene e buttons yeah e record pen e record space when was e record yeah e record tienda sani wi askayem nipa bi anya careful na nipa bi anya hwe yie ba me de me kan bi ma se aka na kwale colors ali akyere wo bi ase oba be ma bi a wo ne oba be da na be gina ba bi aka a wo de be ba social media so e na girl we me na da wo kwa hia na de omo kokwachi wo mo plan for wo eye act no mu twa de ba to social media no so no so e okwachi de se wo ba to se ani we de be ma butu ni hire so ana se wo ba butu eye ni kunu eso ne ne no ano no wo video no so de ba to social media no so eh ye re ai wo de ba to so e se wo kwakwachi no na ye de nti wo gu nani ma ase janu no nko onya no nko janu no nko so ya wo ma wona ne wo ma me yeah wo mama me janu no nko onfa ni musu nko na se okay wa ya wo mama me janu no nko onfa ni musu enko idime de ya me sof Kumchacha me kan se sa de no obia ma wonye bi me ne na koda ti ne yo guess na baga na no do ne beduma blackmail and ye blackmail wasa owa ye samuel skafo ni enmunyamfo ni atitiri fo na
na won bo young girls na won ni enim kwa say wo majai onsu because we go ye nyasem ene ye office bebre ho no ma ene mpanifo ni bebre ho no ma enka na okọ na wa utumi di phone ko etumi di bibi ha ko ene o no ye jibi egu ho na odi for yes the ensam no wo kase ya ne ensu a wodi bo dua ne enye adwuma na enye ye kan se enye snap na emu nsu ne wo mu na je se enye adwuma no me no wo kasa sa bre ide na je se efia etie ensam aga na for kan se enye antoa ya kofa no antoa ya wia no na nya je se antoa tumi bia wo ne wo nkro ne ba no they said wodi nani a kire eye no wopo a je se ehọ no nso so wo ba ko di eye ne dwuma e wo because of no wopo no eye de no so ya bia ya omu kokoko ye nyoma e ba na eduabo a wo kokoko ye we do say we dey ye business mind na video no e wo ho yenko konko hwe emfa embra na je say odi for ye ba won so wetimi a kire wadwen e dey afa na che say engineer ye ko hwe eye afia video no emfa embra ye ba ya to ye nsem no eso bia na wie ya bo bia na wie ya do pentua tu dia no sura do mas me enko anene vamos ka ba da be na wa ya ntini e wodi o bia na wie ese ya bo pentua ya bo bia na wie ya do pentua tu dia no sura do mas me enko anene vamos ka ba da be na wa ya ntini e wodi o bia na wie ese ya bo pentua ya bo bia na wie ya do pentua tu dia no sura do mas me enko anene vamos ka ba da be na wa ya ntini e wodi o bia na wie ese ya bo pentua ya bo bia na wie ya do pentua tu dia no sura do mas me enko anene vamos ka ba da be na wa ya ntini e wodi o bia na wie ana abusuafo se de modi moni ekokko hwe ye no anya je se efia na di nani akopie mu ewo ye no gopo a je se ni nyina mu no business e na wo kwakwa ye no ye nim se ho no so de ba no ye voter reading ne wo mu ensuo so de wo mu emfa eni ago na je se santi me mu nsuo e na mu nje mfandi dia ene na je se me kwakopie mu ewo soro ho no mu de ne wo no mu nsuo agbefo nsuo de mu beji edi olivo yes ye hwe ye nua ba yi na mo nto a wotu a ebinu mu ne se afia wo some spirit bi na say wo bibi a etan na chi e manes yes anyama because obi a wonye ni ontimi ntu sa ana mo bi ese ya adwen o ani ekura bi ase he na abenche ngomfa no chi no obi an benche owen oni ho bibi a wa asase no fasos e wa wiye thank you asase anya den said him your beginning is not important than the end. Asase enya den say we ni pa wo be presa. E dey na si obi ase bi nsi da. Okay. Konfano chi to me komo ama asese dwe free soro ba. Konfano chi ebro kon na santifo ebi. E bone mrane. Konfano chi ebro ye woman. Konfano che katra santifo so ko di owu safo aba. Oba besia. Konfano che ne chi wade pa ye wo abo bi ne fra na patare. Ne chi wade ba ko no. Oba ne hu ne chi wade ye chira kwan. No dia patare. Eye bi ane ma ni bi ye. Da me ba mesa de mesuya de bi pa fa konfano che hu bebre. Okay. Na konfano che di wi ye. Ede na ma da. Man be pure one fancy, my friend was able to menfi. Or to me, a blow on casses. A blow on kayachi, you to me resist. What's in the dinner? Or say, woman, however, or buy us and toi. More, however, I didn't see that. Those
those days can you walk Kumasi Brebino. Now your guy, your friend Budo. What's in the dinner? Besides, Antony Pia, what's in the Kumasi Budo? Budo. Police if what time about boom. One more to be see police belly. So that car could have come with you and Sanamako. Police car with Mucha and Butia. Budo near some Central Police Station. District Commander and in 24 Pacho or Balodina Cantabac. Open besides Antony be a Budo. Kumasi. Asantime. Oh yeah, Budo. Never for fun that you know who that you are here. Di my young. Anyway. I didn't be a was assassin. I would be. Young person make no. Na ebinu mo kase said ye enwoma eye akwa tese fear it me ekwa chiresan ebeya anka eye lawyer Morris ampa nature mabuntu me wo mo ehwe no mo mpata baya no se enugwase a wo mo de gu no publicly eka se ni all those say de wo kan ye no se enimu sa na se de ye wo beto abonte no se enye no kura anka want me go to the ye mouth say ne akopie mu e wo ye no gopo no enti se chop bi wo ho no wo mo nhwe na wo mo enka se bi ase me bamba me ma wan si ensem e kan to ni paso ni na na e no kura enye ni nyina ye so kokotwa listen so kokotwa obi to be ko wia de ye pa ma de no wia evidence nyina wo so to me the Bible edinse won't you be that e wo ho so ade no ko wia to me the Bible e bodua frefra bosom yes no why ye ni aba na asem ni eni kwan so mo de ya asem ni kwan so wo mo hwe no mo ka e on kan se ne yo mo friend we fi o mo yin free e court e ya na se si wo mo asi no no wo mo entwam na de se ne wo mo ntine fi no wo mo nka I se wo mo kan se na ye ntimi nto ye se e ya no kre se the course on e ye e fi ospas ne ga yo obi ojejene samson ni pa ne sabe fa che me ni mu di ofo gangeli ha yo krumu a wa ha dwen sama panim bi o krumu obi ya wadi na tam e wo musa ba e ye den ye ebi wo ho no wo se nipa de upon said de na ni so ahia na so ye ni bibia de bi wo ho no mu a e ye ne ya eno de o ka se bi a wo jemu a e ye den enti e bia na we e asie ena wo na pese wo mo ba ji atum mesebe wanam krumu a panim bi o krumu obi ya wadi na tam ya won krofo bi wo krumu a all your wofu nenam dan ye ni kuro mba na aposo ko Joseph kantanka girl what ko Joseph sabe fache papa ko Joseph yeah what in enu kasada pacho de obi on number ye 80 plus ko dan su ko no matumi twa na da pa ewiye be twa president na na akufu ado that no wo position e be deep papa ya tamo to na mpendi na tam owie na oba president Mahama ono so be di na tem be di asantefo atem pani bi owo Ghana ha obi oni ni be di agro bi a oni ni be sai bi en gwa wiye eje won ni ni se won wan so du abo na ekuti ya nsa na wo kan asem no ba afi na wo kan asem no ba won ni se won so du abo na ekuti ya nsa aw radio station bi a wo Ghana bi a wa ye adwuma TV station wa ye adwuma fa wo bebre so okwa na yapam onyi ni say ye du yabo ne ho adwuma na ha da bi ye bi suma ne ma me de bi suma no ne ma na bi suma wo na so ma me na ye ade na ye de na nkwada mom na wo besu a ede ma wo na da chi sabi wo fa che me sabi ye zi ye ni nko meti we Kumchacha me ni nko wo ni nko da chi ya bombre wa ni ye ni na ye ni wi ase a ya ma na e si ya nan no kre hai ba na e kon e ya shwas nega e di en so ye be kan fa kwala no ne ma me na no oburu ndia no ne ma me na ti sei ni pa ba ko fo ade e ne gogo ase gogo e ko YouTube ko e ko Facebook na pe fi ya shwas ne ga vagina e be yaba onko ade wajene ho menana broso eti
kacha me sabe na busu yam nti eni pa kasefo ni etitiri ni etitiri obo eti ade ni mo ntumi wa ntuma odi fo mo hu ni se wo se mo so mo nkan no paibo ya wadi ni o ya paibo ba me nkoye se paibo be nkoye fu kwase afasten emmesia wona wonye but obi be ye dia ayo be ya me fa no me jawa se ya wadi ni o ya paibo okay ya wadi ni o no be yesuban esesa sesa nya bibia na ye paibo wo se empire ensesa dabi eti na mo se ade bi nsuo ye fensa nye ya wadi ni o yesuban change your character so ya oba dawo na me preach was so dem na me can be say say we oba that ya so dem umukum o for ku nya hwe na tie oku anim na di ku atem respect oku that's how body enkoso a wa be jina na maka se so fu Kumchacha bon pai man se empase pai bon me mo ko sesa usubai na me preach bi na me se ka bi say wo mo bon ni pa hu ade ya kasa rough na ko bi store ni e magum obi ba no sum na abone bo na wono so ma price ni bia na wadi na tam na won kwase kase ma bode na mkromu a obo na e wo fom na wadi na tam wo na mo bo mpenipa na ye nto ne ma na we ye mpaibo ye wo bi o de kasa de ento wase na ton na de wo be so mpo na diska the way o no be kasa ade e chia wa obeba obi o wa unnim na koso na ade na sa wanto atem obi diu no we ya bible ya wa ade bi o wa enye o se la de bi o ha mpa ye nim eni kwa so de mpa ye o se wo bi bi a mo frɛ no practical and theory ha ai o de ko so odi for nkaka wie na ye mfansi ane sa ye nkomo ne ye ba na e dey bi to aso asa ka me ko e dey bi na me na wo ka o se practical na theory nti because e bia na wo be my illustration bi o dey ye nko ana na emi ye di nkomo no esie a enesa no ye afutuo eben na wo de be ma ye ahwefa wo mo ehwe e di free ye mame evangelist mama part ni issue with ye ni kuno asofo dodo na awale fo dodo na womo ensem ababeto abonten anase womo enhunu ha womo bekwan wo eye efi a ene ababeda eye abonten ama eye eho ensem no ebinum eka no eye basa anase ebinum eka no se de ense emfata ene with eye manase so allegations awode ema revenue obofo awofe na wode esi ama me esi ano no kra ma me fa me number ma na me sole ye Robert Jowa ya treba kope ya treba kope eno ano ya futu bia de ma shofo o da bi se futu de eno ano ya beka no okay me boni ni na esi eno ano ya beka na shofo de se respect wo Agradaa nshira obia na ja ye ni na ye nipa ye betumi afom awale mu nsam de se da bia beka se sebe emu nsam ni ye bebre pa ti na de bia me se ye be bia se bia ma nyame nya awale contract ma ye onye contract woni oba ntena be 5 years na ni suban ye papa na ni be ma ntena 5 years na ni suban ye papa no wuri nu na wato aso okay enya 5 years no wa stop no sa awale contract wo wi ase a ka mahwie asiri egu ho madi wo ma bo tuwo maku ke no so atu be cha why ya contract ko to be sign bo so me kwara de emrem mesre wurade sa wade ye ba biye mu a na ye be wi ase biye mu na bi amo de amo ntumi a mabia na ye ba odi fa na mo ba na ye de enti aha bia na mo maka chiri ye beba aha na mo ntumi amma na ye ba me ne sofu elia ye no ye ba na mo ntumi amma ewrade mo waye na wade ye nya na contract o ma bosume de emrem bosume mi ensa de emrem insurance sa de okay ensia de emrem 1 year emrem ni suban ye papa ba ni suban ye na be ma ni suban ya na wo abotre na obu ade na bibi e kama o wato aso senya na jawo de esiwa sa de be ya onko na nko because awade ye kum nipa bebre awade ye bebi abadam awade ye bebi asen wo ho ku wo ho awade ye bebi ye depressed and the depression no
The same. There be depression your back and the depression you be man. Yo, di for that. The awadi amadi pop be brain depression and depression. I don't want them now. The media must say what day. So Kumchacha what day. You never be a man. Boy, you must have those. From me and I was up for me. Me chairman, me back with a friend until love. Okay. Until love. Don't go for police for you. Now say African where I'm mission and I want to come on. Come pa. Until love. Maybe I will be I love you and I like you. Nyamishra. Until love. Maybe I will be in Nyamishra. Me and me are so full Kennedy Afro. Titimum Kennedy Marco Pet. Maybe I will be out at this slap. No, that the man quatentany and what then. So full Kennedy Afro. Titimum Marco Pet. Nyamishra. Reverend Apostle Ransford AJ Asare. USA. Brother from Minnesota. Agradaa, Reverend Apostle Ransford AJ Asare. Brother from Minnesota. USA. Maybe I will be a Agradaa. So for Palmer. Oko ye mente wonka. Ska kakra de be send him into unfemma. So for Palmer. Ska kakra de be send him free US into mente wonka. So for me show him me chen. Agradaa. Minia ba wo fe Quenfield awo UK United Kingdom. Minia ba no fe pa baako. Your friend sister Quenfield. Baby I will be a Agradaa. Na Agradaa no kase. Me am Dr. Baako. I from Dr. O. Awo USA. Brother from California. Dr. O. Baby I will be a Agradaa. Agradaa to munkom. Na Agradaa you be a kase. I love you and I like you. Reverend Dr. Opambo Ebenezer Adakwayado. Reverend Dr. Opambo Ebenezer Adakwayado. Prophet 1. Opambo. One of chief. Macho pastor. Sophie chief. Nyamishra. Don't you say. And Reverend Dr. Isaac Ousubempa. Reverend Dr. Isaac Ousubempa. The chat okra. I am in Jesus Abrantie. A free year. Amwaku a yim. So for Kuta Brasil Kuta Mapa or dog. So for a free year. Amwaku a yim. Jesus Abrantie. I love you and listeners. Thank you. You are welcome for your opportunity system. Bless you. Yo, for you better was say. I'm a number of my fans. I'm part of today. 0542 Okay. 51 another 51 28 Okay. 0542 51 BM 28 0542 51 28 WhatsApp. Go to my friend direct or indirect. Okay. That's Yo, for you better was saying I mean insurance so we nya a bread a day other for aha any day come to train AC also I do chebu and say this be a bit media about your comment section like your videos not share on all the social media platforms so media and appear sika makram. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, about media launch, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location in our Agradaa Pipe Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa frɛ. Na obi anada wa, na memo bi kasa me frama. Wankasa frɛ, abati bi. Theophilus Anani,